Ještě priveješ, ne? Ano. Bohužel já můžu mluvit nahlas, jak chci a bude to na kolegyni, aby to křičela. Takže já vás vítám na komentované prohlídce. Приветствам ви на тази коментирана разходка. Vzhledem k tomu, že využíváme tlumočení, tak je velmi vítaná ta věc, když se budete přímo ptát na to, co vás bude zajímat. Гледна на точка на това, че имаме превод, най-добрият вариант е, ако вие самите имате въпроси, също да задавате и да питате. Co se týče logiky té výstavy, tak výtvarná dvojice, která spojuje jak tu bulharskou část, tak tu českou, tak je skleněná tavená plastika dvojice Libenský-Брихтова. Що се отнася до логиката на тази изложба, двойката, която всъщност свързва двете изложби, българската и чешката част, това са Либенски и Брихтова, които виждате тук в самото начало. A ta vlastně reprezentuje jednu tvář České sklářské školy. Тя представя едно от лицата на чешката стъкларска школа, Která je ve světě dodnes velmi sledovaná a následovaná. която е много следена и не само следена, а по-скоро възприемана в света. Ale nejde samozřejmě jen o Bulharsko, jde o Japonsko, o Spojené státy. И не само в България, но и в Япония, в Съединените американски щати, A třeba Polsko. но дори и в Полша. Máme tu právě otce zakladatele kvůli tomu, aby jsme mohli předvést v rámci koncepce té výstavy, jakými 3 směry základními se vlastně současné české sklářství umělecké ubírá. Тук присъства именно този основоположник, за да можем да ви покажем в какви 3 посоки върви чешкото стъкларско изкуство и чешката стъкларска школа в Чешката република. Já si myslím, že i návštěvníci sami při té prohlídce poznají, kde je, řekněme, inspirační zdroj nebo kde je určitý typ vzoru pro ty další generace výtvarníků, který z těch otců zakladatelů to je. Мисля, че вие самите като посетители, разглеждайки тази изложба, ще откриете по-младото поколение от какво са се вдъхновили именно тези основоположници, така наречени бащи на чешката стъкларска школа. Krátce jenom řeknu, protože mluvím neustále o otcích a zmiňovali jsme jenom jednu dvojici, tak je tu ještě René Roubíček. Накратко ще кажа, тъй като споменахме основоположниците, а до сега говорихме само за двойката Станислав Либенски и Ярослава Брихтова. Тук присъства също Рене Роубíček, Který sice jako pedagog působil na střední škole relativně krátkou dobu, който, за съжаление, много кратко време преподава в средно училище, средно стъкларско училище в Чехия. ale jeho pojetí skleněné plastiky jako prostoru sama o sobě, nikoliv jenom vymezené věci na sokl, ovlivnilo opravdu velkou řadu českých a nejenom českých umělců. Но неговото възприемане на стъклото в пространството, не само стъкло, обект, който е поставено върху постамент, вдъхновява много бъдещи чешки стъклари и не само чешки, въобще стъклари в цял свят. No a pak samozřejmě profesor Vladimír Kopecký. Разбира се, трябва да споменем и професор Владимир Копецки. Se svou estetikou v uvozovkách ošklivého skla, on to tak sám nazývá. Своята естетика, която той нарича в кавички грозното стъкло. Těžko si představit větší kontrast ve výtvarném přístupu mezi třeba Libenským a Kopeckým. Много трудно е да си представим от художествена гледна точка друг такъв контраст, например, както са Либенски и Копецки. A teď se prosím vydáme. My máme ten problém, že vernisáž se koná v sále, kde jsou prezentovány profesoři střední školy. Проблема е, че откриването на изложбата беше в залата, където са преподавателите на средните учебни заведения в Чехия. В смисъл средни, говоря за стъкларски школи, говориме само. Takže tam bychom se teď úplně nevešli, tak zkusíme počkat, až návštěvníci odejdou do baru a pak se tam vypravíme nakonec. Затова няма да може да се хванем именно в тази зала. Ще изчакаме посетителите оттам да отидат, да се изместят, отидат към бара и тази зала ще я посетим последна. Začneme vysokými školami. Ще започнем с висшите учебни заведения. Tak musíte vzít v úvahu i to, že třeba musíte výtvarníka omezit v tom, jak věc může být vysoká a jak věc může být těžká. Това е само прашинка от това, което може да се покаже на тази изложба, тъй като и самите творци са ограничени
това е пътуваща изложба, трябва да кажем в началото, и те са ограничени от гледна точка на височина, на обем на самите творби, които трябваше да предложат за излагането тук днес в галерията. A tato naše výstava jako putovní je koncipována od začátku, protože odtud po nějaké přestávce bude putovat do Španělska a nakonec bude vystavena v Jablonci nad Nisou v rámci našeho trienu. Самото начало концептуално изложбата беше решена да бъде пътуваща, защото след показването и в София предстои показване в Испания и след това се връща в Яблонец над Нисou в рамките на Триенале през 2017 година. Právě proto, když jsem vybíral předměty do výstavy, tak to bylo v přímé konzultaci s výtvarníky. Oni samozřejmě mohli mluvit do toho, jaký předmět to bude a jaký je bude reprezentovat a dobře věděli, pro jaký účel tu věc půjčují. Затова, когато подбирах експонатите за тази изложба, имаше лична пряка комуникация с самите автори и те сами имаха възможност да предложат, знаех каква е целта на изложбата, имаха възможност сами да предложат какво точно искат да покажат. Z těch 25 účastníků až na několik z nich většina, nebo až na pět z nich zhruba, tak ten zbytek obeslal výstavu pracemi, které nejsou starší než 3 roky. От всичките тези 25 неща, с изключение само на 5, всички останали не са по-стари от 3 години. Тоест в рамките на последните 3 години са направени. A i třeba v případě Reného Rubíčka, který obeslal výstavu předmětem, jenž vznikl podle jeho návrhu, nebo který pro něj vytvořil návrh ve svých 91 letech. Дори и за Рене Робичек, който всъщност неговата творба е създадена на неговата вече переломна 91 годишна възраст. A teď, když to vezmeme v sále vysokých škol podle jednotlivých pedagogů, jednotlivých ateliérů, тъй като сме в залата на висшето образование, ще започнем с отделните ателиета, които ни предлага тази зала. Tak podle logiky začneme hned tady. To je tavená plastika Oldřicha Plívy. Разтопена пластика на Олдрich Плива, започваме от тук, логически. O kterém by se dalo třeba říct, jestli tu je nebo není. За която може да се каже, ако той самият все пак е тук. Podle toho uvidíme, co řeknu. O něm by se dalo říct, že v rámci své generace on fantastickým způsobem pracuje s hmotou a prostorem. Може да се каже за него, от гледна точка на неговото поколение, че той чудесно работи с материята и с съдържанието на самата, с формата. Jsou to většinou velmi jednoduché, velmi kontemplativní tvary, řekněme. Това са много обикновени, много строго очертани форми, ако може така да кажем. Mluvám se, které pokud vás osloví, pokud si tím najdete cestu, tak si myslím, že dokáží člověka i harmonizovat. Така че ако успеете да разберете тази творба, има възможност, има шанс да се хармонизирате с нея. Každopádně jeho dílo velmi rychle poznáte, ten jeho rukopis je dost patrný. Винаги много бързо може да познаете неговата творба, тъй като той има типичен почерк. V současné době působí jako pedagog na sklářském ateliéru Technické univerzity v Liberci. В момента работи в Техническия университет в Либерец, разбира се, преподава стъкло. Vlevo máme exponát dílo Věry Vejsové, která zase působí na sklářském oddělení pod Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Която работи в Южно-Чешкия университет в České Budějovice. A ona v sobě spojuje tradici jak designerskou, tak výtvarnickou. Съчетава дизайнерска и художествената традиция. A velmi ráda experimentuje se spojováním tvarů. Много обича да експериментира с свързването на различни форми. Významný ateliér sklářský je v Ústí nad Labem. В Ústí над Лабе има така изключително известно ателие за стъкло. Kde působí jako vedoucí ateliéru pan docent Ilja Bílek. Ръководител на ателието е Илия Билек. A také to je jeden z výtvarníků, jehož estetiku na první pohled poznáte, pokud se seznámíte se základními díly. И това също един от авторите, който веднага може да различите, разбира се, ако познавате негови предишни творби. Logicky se nebudete plést, když dovodíte, že zatím mluvíme stále o žácích Stanislava Libenského. Разбира се, предполагам, че може и сами да усетите, че до този момент говориме само за възпитаници, ученици на Станислав Либенски. Не знам дали го усещате и виждате.
Na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze, která si ponovu zase po staru říká UMPRu, ve sklářském ateliéru jako asistentka působí Klára Horáčková. В Института за приложни изкуства в Прага, така наречения УМПРУМ, той в България е известен, тъй като там са завършили много българи. Там завеждащ на ателието асистент на ателието е Klára Horáčková, která vlastně používá v principu dvě základní techniky, buď foukané sklo, anebo fusing, лахане. която използва две основни техники, това е духано стъкло или техниката фюзинг. Takže pro tuto výstavu jsme společně vybrali takový jednoduchý tvar, který docela dobře reprezentuje. За тази изложба ние избрахме тази семпла форма, която много добре я представя. Neokázaný přístup k tvorbě. Така неповторим подход към творчество. Zcela atypický, si troufnu říct, v českém sklářském prostředí je sklářský ateliér ve Zlíně. Съвсем атипично, позволявам си да го кажа, въобще в чешките стъкларски ателиета е подходът на Петър Станицкý. A děkuju, ano, to je Petr Stanický, je vedoucí ateliéru. Jinak Zlín je město, které se dříve jmenovalo Gottwaldov. Той завеждаше ателието в Злин. Злин е новото име на бившия Готвалдов. Možná to někdo pod tím názvem ještě znáte. Може би някои от нас познават и този града под това име. Možná někdo nosíte boty Baťa, tak ten pocházel právě ze Zlína a ono něco takového experimentálního tam je. Може би някои от вас имат обувки Батя. Батя също е от Злин и тук също се вижда този експериментален почерк. Petr Stanický rád zlobí a provokuje. Петър Станицкý много обича така да ядосва и да провокира. Souvisí to samozřejmě s tím, jaká je generace a hlavně to souvisí s tím, že jako jeden z neúplně velkého množství českých sklářských výtvarníků studoval ve Spojených státech. Разбира се, това се дължи на неговото поколение, също така се дължи на това, че той е един от чешките стъклари, които се обучават в Съединените американски щати. Takže z hlediska českého přístupu ke sklu se dá říct, že mu není nic svaté. Така че от гледна точка на чешкия подход към стъклото може да се каже, че нищо не му е чуждо. Takže má-li student tendenci k experimentům, je dobré zkusit se dostat na univerzitu ve Zlíně. И ако студент, който иска да учи стъкло и обича да експериментира, хубаво е все пак да посети университета в Злин. За съжаление, господин Рони Глесър от много годишни приложни изкуства в Прага няма голям късмет за тази изложба. On vybral velmi zajímavou věc, on je známý spíše jako designér, než jako volný umělec, ale věnuje se mimo jiné kavené plastice, což je tento příklad. Той се занимава с разстроена пластика, с дизайн, не точно с художествения подход към стъклото. Jestli máte rádi české pivo, tak v podstatě máte velkou šanci, že ten půl litr, z kterého pijete, buď na Vlhoro neklesl, nebo Honza Čapek z Ústí. Takže to je jeho druhá tvář, řekněme třeba. Ако обичате бира, има голям шанс бокал в Чехия се купи литър, който пиете да е дизайнерско дело именно на Рони Глесър. A tu smůlu má v tom, že takhle to vypadá, že jde jen o pojetí hmoty, kterou on rozpracoval do těch jednotlivých výbrusů a pojmenoval Samuraj. Което за лош късмет, ако може така да се каже, защото изглежда, че той просто е използвал тази материя, шлифовал и е нарекал самурай. Ale on tím brusem dosahuje toho, že uvnitř toho předmětu je struktura, která upomíná na to samurajské brnění. Но всъщност, чрез това шлифоване, той припомня тази скулптура припомня именно на този самурайски щит или броня по-скоро. Ale bohužel by to bylo viditelné, kdyby jsme vymalovali ty zdi na černo. Но това може да се види, за съжаление може да се види само ако стената зад този обект беше изцяло черна. Takže uvidíme, že výstava je putovní, tak někde zase to bude více slušit Romy Kleslému a Kleslovi a méně někomu jinému. За това се надяваме, тъй като изложбата казваме, че е пътуваща, този обект може би някъде другаде по-добре ще изглежда, за сметка пък на нечий друг обект. No a poslední v rámci vysokých škol je Lada Semecká, kterou jste vlastně mohli vidět tam poblíž mikrofonu. Последни от тази колекция на висшето учебно заведение е борбата на Лада Семецка, която видяхме там някъде около
телефоните, самата авторка беше тук. Tam jsem měl možnosti, buď může být zařazena ve vysokých školách jako pedagožka z univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Тя може да бъде подредена между педагозите на висшите учебни заведения, конкретно за университета Jana Evangelista Purkyně v Ústí nad Labem. Ale mohla by být i jako lektorka, protože řadu let působila v Japonsku. Но може да бъде и в секцията лектори и преподаватели, тъй като доста години е работила и в Япония преподавател. A protože mluvit v přítomnosti autora o jeho dílu je skutečně velmi nebezpečné, Тъй като е много опасно да говорите за творбата на автора в неговото присъствие, a přijde mi to i neúctivé, всъщност не е уважително спрямо него, tak bych to jsem poprosil, jestli by pár slovy sdělila něco o svém dílu. бих искала да помоля госпожа Самецка тя самата да каже няколко думи за своята творба. Прибавеното в Япония. Jmenuje se Oyuki, což je japonsky těžký sníh. Нарича се Oyuki, което японски преведено означава тежък сняг. Já jsem tam 4 roky učila na státské škole v městě Toyama, kde v zimě byly hodně vydatné srážky, padalo spousta sněhu, ale nemrzlo. Аз преподавах 4 години в град Тояма, преподавах стъкло. Или неговата гледна точка е, че той самия казва, стъклото знае какво трябва да направи, ние не трябва да му пречим. A přestože on samozřejmě s tou sklářskou píšťalou nepracuje, tak kolem toho skláře neustále pobíhá, což když ho vidíte v těch 91 letech je neuvěřitelný zážitek. Разбира се, той вече не работи с така наречената духалка, с която се издухва стъклото. Има асистент и много е така интересно да гледате как 91 годишен мъж обикаля тича около своята творба и около този асистент. Raduje se taková historka, když přišla výstava českého skla do toho zmiňovaného muzea v Korninku v roce 1959, první výstava po roce 45 československého skla ve Spojených státech. Има такава история в Корнинг пред 59 година, когато пристига за пръв път негова творба там. Tak jednou ze součástí té výstavy byla i kompozice René Rubička. Една част от изложбата е композицията именно на Рене Робиче, Která byla z kovu a skla a musela se sestavit dohromady. която била от метал и от стъкло и трябвало на място да се сглоби. A zdroje se liší, jedni tvrdí, že ze Spojených států telegrafovali, jiní, že telefonovali. Разбира се, източниците казват нещо различно. Едните казват, че е дошла новината с телеграма, другата чрез телефон обаждане. Ale shodují se v tom, proč jim z toho východu posílají na výstavu rozbitý věci. Но в едно нещо и двата източника казват едно и също. Защо на изложба им е изпратено нещо, което е счупено? Protože sklo způsobem, jakým ho zpracovával René Roubíček, v té době tam prostě byl úplně neznám. Защото начинът, по който Рене Робичек в този период прави стъкло, тази технология, този подход, по това време там е било абсолютно непопулярно, неизвестно. Tak a teď se prosím přesuneme do sálu lektorů. Nejdříve si určitě představíme třetího z otců zakladatelů. Най-напред да си представим все пак третият основоположник, третият баща на стъкларската школа. Pana profesora Kopeckého, Това е професор Копецки, Владимир Копецки, který stejně jako Libenský působil na Vysoké škole umělecko-průmyslové, ještě před ním Kaledy a poté ho vystřídal Rony Plesov. след който също като професор Либенски преподава в Института за приложни изкуства няколко години, след което е заместен от Рони Плесъл. Je-li to pořád Lada Semecká nebo není, tak to je třeba studentka pana profesora Kopeckého taky. Лада Семецка, която не виждаме тук, тя, например, е студентка именно на професор Копецки. A tady vidíte, že přístup ke sklu je úplně jiný, než jaký byl u pana profesora Libenského. Виждате съвсем различен подход в сравнение с подхода на професор Либенски. Sklo je v Kopeckého pojetí, troufnu se říct, jenom doplněk jeho prostorového obrazu, který vytváří. On ať dělá cokoliv, je neustále malíř. Sám se taky za malíře považuje. Стъклото така позволявам си да кажа, стъклото играе само допълнителна роля в така наречената картина на господин Копецки. Той наистина е художник по образование, се смята за такъв.
A my, když jsme se domluvali na tomto konkrétním předmětu a já jsem si ho u něj ve sklepě vyzvedával, Когато оговаряхме този конкретен предмет и когато отидох да го взема от неговото мазе, tak bych vám přál, jak mu krásně svítily oči, když vyprávěl o tom, kde a proč tu kolejnici pro to dílo použil. Щеше и на вас да ви е интересно да видите как му светеха очите и когато ми разказваше къде е намерил и какво е използвал тази релса. A schválně jsme vybrali tento předmět, protože opravdu velmi výmluvně odkazuje na tu jeho estetiku ošklivého skla. И специално избрахме именно този предмет, този обект, защото той много подчертава и така ни дава линк към неговото творчество или така нареченото, както споменахме преди малко, в кавички грозно стъкло. Takže krátce řečeno, zatímco Libenský se snažil sklo v úvozovkách vylepšit a Rubíček ho nekazit, tak pan profesor Kopecký mu to kazí hodně rád. Трите различни подхода. Господин Либенски се опитва да възвиши, да направи стъклото красиво. Господин Робичек да не му пречи, т.е. стъклото знае само за себе си какво да направи, а пък господин Копецкý иска да го загрузи. A teď k lektorům, to znamená k lidem, kteří velmi často cestují do světa, aby učili cizince českému sklářskému umění. Сега към преподавателите. Това са преподаватели, които пътуват в чужбина, за да учат чуждите студенти на чешко стъкларско изкуство. Zde máme Sladovec od Františka Janáka. Това е творбата на Франтишек Янак, Weisberg. Dnes je spokojeného důchodce. Той е спокоен пенсионер. Ale ještě před pár lety ředitele sklářské školy v Kamenickém Šenově. Но преди няколко години директор на стъкларското училище в Каменецки Шенов. Což je škola, která ještě před relativně nedávnou dobou vůbec bojovala o to, jestli bude stát dále provozovat. Която преди няколко години все още водеше битка в самата Чехия, в държавата, дали да продължи нейното съществуване на самото училище. A právě díky panu tehdejšímu řediteli Janákovi se povedlo na ten fakt, že rušit takovou školu je velký problém. Je se to dostalo do veřejné diskuze, škola zůstala zachována a dneska už má zase naplněny první ročníky. Takže... И благодарение именно на Франтишек Янак и на неговото ръководство тогава този проблем стига до широката общественост, започва голяма дискусия, благодарение на което училището е запазено и може да се каже, че класовете са пълни в днешно време. Nedávno vystavoval v Číně, působil taky v Japonsku, byl v Turecku, byl ve Spojených státech. Китай е излагал в Япония, в Съединените американски щати също така е преподавал. Турция, да. Tak, tady když se teďka otočíme, Ако се обърнем, ще видим главата на Мартин Янецки. Не точно неговата глава, защото той изглежда съвсем различно. Pokud ho někdo znáte, tak myslím, že se mnou budete souhlasit, že to je aktuálně největší rock'n'rollová hvězda českého sklářského nebe. Ако някой го познава от вас, със сигурност ще потвърди, че това е най-голямата рок-н-рол звезда от стъкленото небе на Чехия, чешкото стъклено небе. Který z těch 365 dnů v roce 365 dní cestuje po celém světě a předvádí, co svýma rukama dokáže. И той е един от тези, които ако има 365 дни годината, той наистина 365 дена пътува и показва в цял свят какво може да се твори със своите две ръце. Je to úplně jiný typ výtvarníka, než jsme se zatím představovali, protože on má sklářskou školu v Novém Boru, ale má učňák a potom už hned šel do praxe, takže nemá akademické vzdělání. Това е съвсем друг тип така стъклар художник, тъй като неговото образование започва в Нови Бор, но той не специализира, т.е. няма това академично образование на стъкла. Pracoval pro různé výtvarníky. Работи за различни други художници. Třeba ve Švédsku pro českého výtvarníka Milana Votrubu. В Швеция за Малина Вотруба работи, например. Až zakotvil ve Spojených státech a seznámil se Спира се в Съединените американски щати. S technologií, která se jmenuje Inside Bulbing. И там се запознава с технологията Inside Bulbing, což znamená tvarování zevnitř té sklářské bubliny. Буквално преведено това е обработка на балона, обаче от вътрешната му страна. Takže je to určitě řada sklářů a pokud to nejsou skláři, tak existuje YouTube a tam se na to dá podívat, ale v každém případě pro představu tady někde je sklářská pištěla.
Предполагам, че между вас има много стъклари, които разбират за какво говоря, но ако няма, това може да се види. Тази технология е много специфична, може да се види в YouTube, как изглежда тя. Тук отгоре всъщност тази тръба, с която се духва стъклото. Zatímco Martinův pomocník udržuje sklo v pohybu, Докато асистента на Мартин държи стъклото в някаква форма, държа го във форма, tak on tvaruje bublinu do toho konečného výsledku. самия Мартин отвътре формира балона до този резултат, който виждате в момента. Takže to není žádná forma, není to nějakou jinou technologií Няма natvarováno, žádný никаква fusing. форма, кълъп, фюзинг, нищо друго. Само това Je to všechno záporka. Всичко, разбира се, при топла обстановка, при топли условия, горещо стъкло. Tak, když se budeme držet hudních technik, teď malinko přeskočíme tady k té krásné dámě. Говорим за топлата обработка. Сега ще се преместим към тази красива дама. Což je dílo Jiřího Pačínka. Това е това на Jiří Pačínek. V dobré náladě mi říkal, že je to jedna zákaznice, která potom neodebrala dílo. Впоследствие, когато направи No, že to je zákaznice, která se to nakonec od něj nekoupila, to se objednala. No, tak on si udělal. Това била клиентка, която впоследствие не си е взела тази, когато не съм образа на това нещо, и клиентка, която впоследствие не си е взела това, когато е поръчала. Takže pokud někdo z vás se chce dostat na výstavu jako oběd, tak stačí něco slíbit panu Pačínkovi a pak nevyhovět. Така че ако иска някой от вас да се види на нея някога на такава подобна изложба, достатъчно е да обещаете нещо на господин Пачинек и впоследствие ще бъдете изтипосани по този начин. No, protože je to dvoumetrový metrákový chlap, tak mi to prosím vás neříkejte, protože to bych asi nepřežil. Разбира се, той има доста мащабна фигура, 2 метра на метър. Не му казвайте това нещо, защото сигурно няма да оживее, ако научи. A to je vlastně úplně stejná cesta, jakou absolvoval Martin Janecký, takže taky žádné akademické vzdělání. По същия начин, както Мартин Янецки, господин Пачинек няма академично образование. A relativně od mladého věku práce pro jiné renomované výtvarníky. Още от млад работи при други художници. Až se vypracuje v to, že mezi jeho zákazníky patří třeba butánská, tuším, že je císařovna. Най-вероятно бутанската императрица също е един от клиентите на господин Пачинек. A jako předvaděč, jako lektor je velmi žádaný právě v asijských zemích. И като преподавател, като лектор е много желан в страните в Азия. Преподавател. Tak zdaleka ne tak okázalé jsou předměty rytého skla. Разбира се, много по-различни са предметите от гравирано стъкло. Je to disciplína, o níž se tvrdí, že je ve sklářství vůbec nejtěžší. Говори се, че това е най-трудната дисциплина в стъклото, в стъкларското изкуство. A opravdu neexistuje moc, řekněme, podařených pokusů, jako těch klasických rytých vzorů posunout. В частта, която е така отделена на средните училища. Tady ta instalace byla malinko obtížnější, protože musíme respektovat, že tady je vchod do kanceláří a tohle je hlavní komunikační třída, tak proto tu nemáme žádné dominanty v prostoru. Тук беше малко по-трудно излагането на експонатите, тъй като може да се каже, че тук има много хора, минават голям поток, а тук и са канцелариите на галерията, затова самите експонати са малко по-раздалечени един от друг. Ale já věřím tomu, že ta díla jsou natolik zařelá, že si svoji pozornost zaslouží a přitáhnou. Смятам, че самите творби така са много привлекателни и всъщност ще намерят своето внимание от страна на посетителите. Tak tady máme zajímavou dvojici Milana Handla a Stanislava Grebeníčková, což jsou výtvarní pedagogové ze sklářské školy v Novém Boru a zároveň manželé. Тук има една интересна двойка, Милан Хандъл и Станислава Гребеничкова, които са преподаватели в Нови Бор, но същевременно са и една семейна двойка. Oba jsou z ateliéru Stanislava Levenského. И двамата, и двамата са ученици, възпитаници на ателието на Станислав Левенски. Tady vpravo. Тук вдясно
To je Petr Stachov, tavená plastika Petra Stacha, který je výtvarným pedagogem v Kamenickém Шинове. Петър Стахов, разтопена пластика, който е преподавател в училището в Каменецки Шинов. A pro něj je tenhle ten předmět nebo tohleto dílo velmi typické, protože on používá takový ten přístup pro zrušené hodiny, řekněme. On se snaží erozí vždycky rozleptat ten skleněný povrch, nebo ten není rozleptaný, je to ve formě, ale vypadá to. Това е много типичен подход за него, тази ерозия, защото той се опитва именно така да, български не знам, да разплюка, може би, просто стъклото, като го разтапя. Vedle je úplně jiný přístup, to je Ondřej Stanadel. Съвсем друг подход, Андрей Станадел до него, съвсем друго нещо. Ze Státské školy ve Valašském Meziříčí. От Стъкларското училище в Valašské Meziříčí. Což je jedna z těch, s kterou často spolupracuje i bulharská strana. Това е едно от училищата, с които много добре се сътрудничи българската страна на възпитаницата на Константин Вълчев. No a my jsme si tady říkali před to vernisáží, že trošičku ta přehlídka tady je výstavou Ondřeje Stanadela, protože tady vystupuje jako ten, kdo si předmět vyrobil a zároveň navrhl, to znamená jako výtvarník. И казахме, че в самото начало така си казахме, че това е изложба, може би, на Ондрей Станадел, защото това е един от тези, които не само са си направили проект, но и сами са си го изработили изцяло. Za mnou je váza, kterou navrhl Josef Divín, jeho kolega ze Státské školy ve Valašském Meziříčí. Зад нас може да видите борбата на неговия колега, вазата на Йозеф Дивин, който е негов колега от Стъкларското училище. A na hodě ji fyzicky provedl Ondřej Stanadel. И всъщност Йозеф Дивин е направил проекта, а пък Станадел го е реализирал един вид. A stejný případ jsou bojky na začátku sálu, takové ty tři modrozelené. Същият случай е с трите вази, там трите обекта, които са в началото на залата. Které ve své fantazii stvořil Martin Lubucké školy v Kamenickém Шинове. Който в момента е директор на Стъкларското училище в Каменецки Шинов. Dneska i v designovém skle je velmi oblíbené stříbření, zase zpátky, takových nějakých 5 let. В днешно време, последните 5 години, отново така стъкларите се връщат и много обичат техниката на осребряване на стъклото. No a ze spojení, řekněme, estetických trendů a politických trendů si kolega Kopřiva rád dělá. На училището в Железný Brod. To byl asi největší oříšek, jaké 3 osobnosti z té školy vybrat, protože tam jich je opravdu řada. Това беше най-трудният случай на цялата изложба. Точно кои 3 обекта и 3 автори да подберем, тъй като това училище има страшно много известни творци. Ale nakonec jsem se rozhodl podle toho, aby to byly zastoupené různé významné přístupy a různé techniky. Но в крайна сметка подхода беше да бъдат застъпени различни техники, различни гледни точки, подходи. Takže aktuálně ředitelem sklářské školy v Železném Brodě je výtvarník a brusič Libor Doležal. Тук може да видите директора на училището в Железни Брод. Това е Libor Doležal, стъклар, гравьор. Brusič i gravýr. Který v době, kdy byl vybrán na výstavu, ještě ředitelem nebyl. Периода, когато беше избран да присъства на тази изложба, той все още не беше директор на това училище. Takže jsem byl velmi rád, že zvládl vůbec předmět stvořit pro výstavu. Това много се радвам, че успя да сътвори предмета за тази изложба. A to je ten princip, že on se nechá vyrobit skleněnou hmotu, ale sám si ji prosí. Това е принципът, при който той поставя задача някой друг да му направи формата, но самият той си е форма. Tavenou plastiku z Železného Brodu, kde tedy působili lidi s Plichtovou, Plichtová tam působí pořád a stále žije, tak máme zastoupeno dílo Ivany Hauserové. Топена пластика от Железни Брод, където са работили Станислав Железенски и Плихтова. Плихтова все още е там, така че тук е застъпена от тази школа Ивана Хауserова, Která v roce 1995 přišla na dekor, řekněme, kterému sama říkala žalky. А тя през 1955 година сама достига до един декор и сама му дава наименование
червичета. A tam je taková velmi smutná věc, takže v době, kdy se výstava připravovala i se vybíral předmět, tak Ivana Husová ještě byla mezi námi, ale teď už není. И има много тъжен момент, който е свързан с тази изложба, когато избирахме обекта. Ивана Хозерова все още беше между нас, но за съжаление тя междувременно почина. A poslední je tady zastoupen Martin Hlubuček. И последен тук може да видите, че е застъпен Мартин Hlubuček, Který se vlastně po většinu svého uměleckého života věnoval barevné plastice. който в по-голямата част от своя живот се занимава с топената пластика. Ale před zhruba 3 lety začal experimentovat i s foukanými tvary, které bere jako určité studie pro to, kam dále rozvinout svou paletu plastiku. Но през последните 3 години, ето може да видите, се занимава и с духано стъкло, която технология всъщност се използва, за да развие пак това, за което той е специалист, именно топената пластика. No a bojky jsou to, co nás drží nad vodou, takže já vám velice děkuji, že jste vydrželi nad vodou celou tu komentovanou prohlídku. И така наречените шамандури са това, което ни държат над водата. Аз много се радвам, че бяхме заедно и всъщност ме държахте на водата, за да разглеждахме. Velice vám děkuji, že jste přišli na vernisáž. Doufám, že se vám věci, které i pro vás složili čeští výtvarníci, líbily, že se zase někdy setkáme. Много благодаря, че посетихте изложбата. Надявам се да разгледате тези неща. Надявам се, че са ви харесали и се надявам отново да се срещнем.